ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Arak madanti katangam, kabadong. Anya amanan. Itak lang agumatang matmaray. Apay ti kunam, jak amaw, akanayon ka agumatang iti arak kadagiti sabali at tersina. Pindaam amin a paggatangan. Ay, di mo pigsaan. Tama nga numangag ni tuyang kumaray. Ipukaw kunto pa, tapno umay nakakamatan iti binalseg. Ay, isukit ajak kayat ti gumatang dito tersinam takasta ka, maray. Mala, lakwan na ko na iti arak. Tanaibos ka no dita sa bali at tersina, maray. Nah, itakalaang ngayon may maray. Kasanaw ka nagadumot tinaramid ko di tabalay may maray. Naglaba, nagluto kalpasan na naginawa. Kaya't mo asawan, saan pa yan nagaw-awed ni kabadong? Ay, saan pa'y nga raw? Iso kumati umay kurantaan adamagan dito tersinam. Kano'y may gimatang iti arak. Naginumanda nga'y manaon. Jakam mo No kasta, isaw tinang kopek jay kwartak adwaga saut. Ay, kita manday ta akalukuan na. Hindi na lang arod matultulungan ang kupitan nakpay. Ay, sakit ti ulo ti kasta nga asawa, maray. San mo kumaalinaklakwan amaray? Kasanaw adyak lakwan, kat isuma ti buhay na manok, maray. Ya, matikas to'y abiyagan. Apay aya, anya man ang tipagkaskastaam. Nakamisuot ka manan. Awan pa na imas amasida. Ay, imbagak metken ka nga ano sampay laang ti agsida itinateng. Nateng idi namin sangal daw. Nateng idi kalman. Nateng manan itan. Makauma in the world. Ay, mangan kakit din. Umay ka pa digwan iti sidaan. Ay, esos, kita ang data ka nakak. Ay, humali ka dito. Na, Amo ka paboritong ti dinigwan na karnit manaw. Ay, unay yan. Ay, sus, nakahap-hapi ak unay. Tanalagip na. Kapudpudutan na pa yung gail. Ay na, inaldaw kumaakas tayo. Ay katuna ang gail. Inaldawan na patigwan ka iti sidaan. Nangag mo ba nang? wen, nanggag ko. Ay, na yun aragsak mo anapadiguan. Enteng, di ka pa inalpas anangan. Apay aya nga apura enak. Kita madama pay la akar-karam kemek dagitoy tultulang. Saan mat kat arumbang akaram kamamdagita tulang? Naku na, kitno nagimas. Ay, agin nawa kaon, tama panak pa'y makiistorya kadagiti ko kumarek. Ha! Sige, panawan nak ditoy. Siyak ti makaamo nga aginaw. Jak kayat ti maapura, no kastoy anaimas ti sidaan. Sapay ko ma, taumay dito tersinak ni Marito yang ita maribanang. Adun sa mutyar aramiden na ditabalay da. Iso mati ko na. Tasaan mo't akayat at tulungan ni Badung na. Na, Apa yan ni Marito yang agtartaraok mo't taon. ay, maray, apay. Anya ti mapaspasamak kan ka, taagtaraok kamutan. Ay, ayabak lang jay manok mi amapukpukaw maray. Ayayabam. Wala, tapi na naganak iti kakakaaw. Kakakaaw! Ay, mapukpukaw kunam. Wun nga rod maray, saan moten anagapon idikalman. Aging gaita, awan paylaeng. Kakakaaw! Ay, adalahang ditaday jay maray. Ay, apay ko maamapukaw, kat adam gayam nagan na marituyan. Wun ata na idumduman ay jay maray. Pukaw mare, daytay uray la agtrimolo ti panagpukaw mao. Sige maray, bareng sumangputan. Kakakaaw! Ay na.
Nagmayat laki din ayak ti agigop iti sabaw ti manok. Sige lang, tatabadaw. Agigop ka nga agigop. Ay katwa na. Apay adapay ti guna aya. Adupay. Kitno adupay ti karnina. Tadakkail ken nalukmag amanok ti pinartay. Ay nagmayatan ko araw. Nalaing ka talagang agpili ti maparti a manok ah. Aw, kayat mo pa iti arak, tatabadaw. Ay wala, kayat ko pa'y. Kargaan pa ito'y baso ko araw. Punwang maging gaaglupyas. Kapitan, saan mo't gaya man nagrunda da kwarog idirabe ay? Apay ngoy. Ada nakaibaga kanyak ang naginom da kanaw. Ha? Katno binagaak ida nga agrunda da kadarabi ay. Kano nagpatpat nagdakano ang nagiinom. Ay, mangibabain da kita ah. At dapay kit din nakaibaga kanyak akadwada ni Kabado nga nagiinom. Inton ko nagreklamon tumanan ni Marituyang. Ay na, agrik-reklamon to pay itan. Takasanaw, kinupit kano ni Badong na ti kwartana. Panagkunak, iso dayjay ti pinanggatang na iti arak nga ininom da idirabe ay. Nasaya at tanakaring kan badong. Singirang kaitak. Anya singirin. Adaya utang ko ka. Kinupit mo jay kwartak. Ay awan ti kinupkupit ka. Asino nga'y kumati sa bali ang mga lanusan asika? Saan na siya kunaking kakay? Isublim ki di jay kwartak. Ay di nakpabasulan. Kasano ko mga isublek no awan mo inalalak. Kano ison sa jay gatang mo iti arak di tatersina ni Marikwanang. Ay di nakpabasulan sika. Ay agtal na ka, sumanaw. Makaringring ka. Awan ti inalalak. Agong ungot ni Kapitan kada kayo atanod. Ha? Tapay, mate. Saan kayo ngamin kano ang nagrunda? Naminsan lang matarabi iday jay. Katuray man, dakkel aba nagtisanyo apa nagrunda. Kasano ti panagungat ni Uncle Kao? Ay, pirme, nga agong ungay. Ha? Ay, no agas asukan jay agong na. Mamati ak nga agong ungait. Ay, Angam no saan pay? Saan nga agong ungat day jay? ay, saan nyo kuman apagpungtutan pa'y ni Kapitan? Bayan niya, tayo nakto ay aywan. Nalakalang ay aywan ni Uncle Kao. Kasano ngayon ko araw? Aginom tayo pa'y kajay. Ito na, tataba daw. Napay ka din na saan? Ang mawamot tin pulutanan tayo. Sakti makamoy ti data. Apay ada pangalaam. Adda, di ka matanagan. Siyak ti makamo agumatang iti arak. Tasak mo ti makamoy ti pulutan. Diniguan tumanan na karni ti manok ti pulutan tayaw. Ay na, nagmayatay. Kanaayon naman ka. Apay, Marituyang. Sa bali mo tirupam ita, kasla makapungpungtut ka. Nga bain, ado ti problema maray. Sapay, di ka makasagay-sayan. Masangok pa'y ayat agsagaysay. Kajay latan agbirbirok tar aramidot. Nay, adamanin mapukpukawan. Ni badong ko maray. Awan manen, san manen anagaw away. Kat kastamot day ta abadong mau. Numaala na ti kayat na. Saanan nga agawaway. Kan mapukpukaw manen ti may sa manok may. Ay, nagmalas kamutan maray. Taduan ang manok mo tinapukaw. Hay, jakman amo maray. Di mo kunaan, nga adanagan man day ta maikadwa ang manok mo ang mapukpukaw. Awan nagan na day jay maray, nga main kawitan. Palpalo umaga nga rog, ngam nagpukaw manen. May salaang atidas ka na pabasulam dita. Ni nga tabadong kaw, tinangala. Asino pa'y kumangay? Kano kinupitan na manen. Ay, unay mutay. Pati dagiti mapukpukaw amanok may. Iso nga ta, tinangala. Kat, asino pa'y kumangay ti sabali apabasulang. Ay, di nakasarsarita ta na pudot ti ulok. Tanay, saan gayam ang nagrunda da kwarag? Ay, ayaban ka laang nga mangan. Anyak si Daan. Uncle! Umay ka manan patigwan iti sida na diniguan naman ako.
Takit ti mayat. Na, kunak man no kunam anapudot ti ulom. Idi dayjay. Ay, nagsaya atin daytoy akaanak tadi nakmalipatan apan padiguan iti adda diguna. Amok ngawan si da mangkail. Uray laagas asok ah. Kapudpudutan na nga main. Ay, mangantan banang. Saan mo nga ungtan ni Kuwarog? Ha? Ngapay nga tanak ngay ni Uncle Kao? Uy. Inikaklang rudan iti si daan na. Ay, sa anak ka di nga gugat. Awan basol mo. Na, Uh, napukaw adagos ti basol naken ka. Intay. Ay, saan kan alakwan iti arak? Kabadong, pasensyakan. Apay ngay, Maray, kitagbayad akmay. Uray man pa'y agbayad ka, saan ka nga ikan? Ay, makabasbasolak ka ni Marituyang. Patpatyam to mga minday tatuyang, Maray. Kano kwartana mo tigat-gatang mo iti arak? Ay uray pa, lakwan nakideng. Aguray ka man tapok kawak ni Marituyang. Ha? Apay apak kawan pala ngay. Marituyang! Adda dito, inibadong mo! Ay, mapanak man lang ang gumatang iya sa bali at tersina. Una yan. Ay, nagmayat na talaga kwaraw. No sikat yung agawes, iti inaw. Pag kunam magtataba daw. Agasam man. Tadamanan nadiguan naman o kapulutan tayo. Ngapan ko ba ikit di pinatiguan ni Uncle ko Tapnos anak nga ungtan. Nagnumar pa'y gayam ni Uncle mo. Nga uray awam mo, edi nagtiliw tayo iti manok. Ado siguro titarakan mo ang manok ako araw. Parti ka mo apartay. Ay, saan ko atarakan day ta? Ha? Saan mo atarakay? Tarakan da. Ay, aguri ka man ko araw. Haglinlawag taman. Naginom tayo kitday, tataba daw. Ramanam day ta natigwan naman aw. Agreklamo nga min nituyang ko kay. Mapukpukaw ti dua manok may. Siyat kan, tataba daw. Ay, sungbata man pa'y ti saludsod ko araw. Madida ito yung agparparik na kanya ko na. Ipagaman ti pudno ko araw. Asino ti akin tarakin ka na kita. Ay na, kapitahan, nagawan kat akonsensyan ayati naramid na kada kami kinibadong kaw. Ha! Asino ti dakdakamatan? Kinanya ti inarabid na kadakaya. Ni Kuwarog, kapitan. Tika anak ka! Dua manok may ti mapukpukaw. Ay. Di mo pagsuspitsaan ni Kwaraw. Awan sa balay, kapitan. Impapulutan na kadagiti kakadwa na naginam. Ay, sapay namin dua anak na pinadikwan. Oh, makitam day ta, kapitan. Ha? Inraman na kapay gayam a pinagsida. Ay, paayabak ni Kwaraw. Ay. Saan ang mabalin da ito nga inarabid na kadakayo? Dulang matamanok ni Nana tuyang titiniliw ka. Uray may salaeng. Panagtakaw da ita. Nagsida kayo mo't kinitataba daw. Agbababawi aktupay. Ipabalod kan san Ay, saan mo to na, Uncle? Sukataklatan di manok da. Awan tupay tarakan mo uray may sa apyag. Katagtarakan ako na. Sukataktaw, uray 5. Ay, kabadong, uray pa'y agpakpaka si kakanyak. Saan kan alakwan iti arak? Ay, saan nga arak ti katangag, Maray? Ay, saan aya? Ay, kunak ano arak? Nasakit ti mamalmalaw, Maray. Talaga gaya man napaungot mo ni Marituyang. Inurasan naktupayan nga umay gumatang iti bagas, Maray. Kasta aya. Ay, bagas gayam tigatangam. Mala, ibagam no mano a kilo, tamangi kilo ako. Ay na, tatabadong. Narigat ti adabisyo na. Isu ti pakaibusan ti kwarta. Imbag kumano kwarta. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan dagiti papagayam tayo. Dita Lapu-Lapu Street, Kaskada Vilma Fernandez Kiwal, Daisy Wakit, Wilma, Pusyana Kaditeng, Juliet Angligan, Amor, Elnar, Christine Joy. Ken kada kayo aminan apo, anaayat adomdom na kadagiti drama niya. Hala, sige! Dito
Atan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.